paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan timaysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Oh, Marituyang, nainbag nga oras mo, papanam. Awan bibiyang mo, ha! Ay, mabiit man laang mare. Ay di mo man siraan ti dalan ka. Anya ka di tibasol ko kan ka. Takas dati pan nakisaritam kanya. Ha! Saan mon adamagang tatalaga kagura ka? Ay, no ar-arigan, kat gumura ak kumamot kan ka, Marituyang. Gapo ta impakan mo iti aso. Ti impadigok kan ka asidaan kan salad. Impakan mo iti aso, anakasango akpay. Ha! Gapo tajak pagtatakkunan ti aggapukan ka. Ha! Plastik ka tao! Pag kuna ama plastikak, Nagmayat ti panagsarsaritam kanyak, ngam dinak matgayam imbotas. apay, saan ka ama kamiris aging gaita, Marituyang, ha? At ibutos mo kat may maysa, agpapanibadong mo kat di nakantupay imbutos. Ha! Agbutos akit din iti bakbakatan at chismosa, ha? Pakpakawan mo't di ta ka man laangan, ha? Ha! Naglastog kan ba? Puwet! Ngam iti kanuman, saan kanto akasarsarita? Di oray man may satawan adi kakasarsarita? Man ano kuma? Pwa! Ba! Nay, si kamot gayam marikwanang. Oh, apay anak kami suot ka nga imay dito'y balay. Di magasak laang. Taumayak man agpalami is iti ulok. Nasabat ko ni Tuyang, kat nagsinungbat kami. Taapay. Kasanaw, isingir na nga apay kano adyak imbutos. Kat di kunak, apay kit din nga ibutos ko ti chismosa. Hay, jakla kayat nga ibutos ti kas di aklas iti tao. Di uray siyak no bilang, kaguran naman, tadyak imbutos. Ay, sa ganaam ang mga nuwag sabat to ti dalan nyo, kat ko silapan na ka. Payam lang agko silap lata Aguma nga agko silap. Saan ka nga ta amasuro nakas kanyak? Yan adak pa'y kit di asurunan Iso abay aman, ta agko silap lata. Ay, sa bagay tanututupam, ang mga nuwag sinungbat kayo matakas kada kami. Ay padasan nakla nga pagsawan iti jak kaya, tatong paag. Na, kay bagbagam lang abayak, ita atong paam. Ay katwan talaga atong paag, no talaga masuruna. Apay ngamin ay akaguram dagiti kumaren. Ipatag mo ida ta kumarim lakit ida. Ha! Di orayawan kumaray. Di ka kadiag kasta tuyang. Sakit la tinakam mo dayta. Talaga nasakit tinakam ka. Tagpapankin ka. San pa'y laang anagbaaw ti pudot teolog kan ka. Mala, adakan ka dayta. Di uray man nagnanayon ang apudot ti ulaw. Mala, umay kakit dita. Agmula taman iti kamuti di talikodan ti balay. Ado dayta napangko dinawat kini Marilyn Dakait. Imulmula na mo takamuti dagijay. Di mawat ako na. Sikan no kayat mo. Na, umay kakit din. Kaano nga amalpas ko no di naktulungan? Ha! Jak kaya! Mapankalatan! Awan bibiyang kaw di takamutay kukwam lang! Ha! Jak pagan ano dayta? Di oray bok-boko dam daw inton agbagas da! Ha! Kukwam lang! Laglagi pak dayta nga imbaga ha? Tatalaga di kanto ikan no agbagas dagiti imulak akamutay. Boko dam lang!
Jak pagtatak ko ng dagita, kamote online? Kabuti only ah. Ha, sige, makitan tao. Makitan tutuyang. Mga anak kitday, ibutok amin ang makan. Jak, itadaan nyo ba daw? Ibusok amin ang makan. Makaamunto mo tayo ngagloto iti kanina. Ha! Ipariknakan ko na talaga kagurak. Amin ataw dito'y kabildatan kagurak. Ha! Hay, nagmayati agpaangan dito'y paraangan no kasto'y anapsugak. Hay, agtugawak man pay. Talumang abak man iti angayin. Ay na. Nagmayat ti angayin. Tumeng. Na. Abaga ulo. Agkan-kanta ni Badong di talikodan ti balay ngagmulmula. Ulo. Baybay akman laangan. Agpapansin. Abaga ulo. Pagan ano ka ngay apansinin. Tumeng. Abaga ulo. Na. Ay, kuyang. At ka magayan dita. Kanyak mamay iti water. Ha? Detam, di oray man mawaw ka. Apay, ikan kaya iti tanaw. Never! Salbag ka matuyang. Adat igerwar ang mapudpudutan. Ang amdinak paimot ang mga ikan iti inumak adanaw. Apay ko ba? Adamot sakam amapan mga lay ti tanaw. Na yun dahit apa nagsungsungbat mo. Hinton kon, masurunak kan. Ta, anya tarami daw. Isinakan! Ay nagbayagan ngay, di pumanaw ka. Na. Muktupay lang matasang sangitan nak no awanak. Ay agraraman. Alakit din. Ingka mangisaganan iti kanak tani mabisina kaon. Impalpas ko ngamin nga imula dagiti kamutik kay. Hapakpakawan, numabisin ka, agloto ka. Nawan ilutom, engka kumakang. What? Usep, pangasem. Mabisinak unayan. Pakanan na kun Nagkapamaya tata. Nay, kapitpitak pa'y dagiti dapan mo. Naggapukan sa bangkag mo Wine. Ang dinak mo't pakanan ni tuyang ka. Inibus na amin amakan. Awan pa'y mailutaw. Inakano gumatang ang awan mo't kwartak. Naibos idi nagkampanyaak. Ala, ingkay di kusina tata. Ha? Mabisin ka una yan kahit. Ay, wine. Ay, agyaman usip anya ka ditis dam. Prito lang nga bangos. Kun bulalaw. Ay, agyaman usip. Thank you. Saan ka lata nagbaliw Awan bibiyang kaw nunangan kawon no saan. Kastoy ti may bagak badaw. Awanan ti bibiyang mo kanya. Tawan matan bibiyang ko kan ka. Anya. Makamukan iti kanaw. Agloto ka. Kat makamuak matan agloto iti kanaw. Kanti silay. Siya ti maturog ijay. Ijay kabakan ti asilay. Alaam ti pungan kan ulos mau agraman dagiti badawm. Anya. Wan, gapotawanan bibiyang ko kan ka. Kasta ka mat kanya. Sige. Nuday tati pakaragsakam, wine. Awan mabalingkaw. Alayat nga rodon dagiti gamit ko iti silid. Tao makarak iti bakanti asilid. Pariba daw. Umay ka kumakasarita. Tulungan nakman amang kabiti ijay narga ay adalan may. Ay katuan pare Edmar. Day talagayam. Kaanaw. Uray tamot lang paray. Malpas tay tamot lang dayjay. Tamo ka kabaylan ta. No adda kaduak. Nalaklak ka malpas. Sige nga rin paray. Mapantan. Sige pare ba daw. Si Pao dito bataw. Wine! Ops. Ay!
Ay na! Naglayngak anang sipaw paray. Dahito ipay, paray! Sige! Ay na! Nakats ko man paray! Naglayngak ka talaga! Good catcher ka, paray! Wan mata! Kaslabis mo lang niya! Agi na natapay, paray! Ituloy tanto-inton madamdama. Taag mirinda tapay. Wan paray! Talaga ang mabisida ka! Mare, gumatangak man iti shampoo kan conditioner. Wan At iti bayad ko. Ang mumatan ti sigod agat gatangak a shampoo kan conditioner. Iso tiyag mo. wan maray. Abi itlaan. Oh, adtoy. Maray. Limot marituyang day ta nakapayong a lumabas. Ay, kasarita man, Mare. Marituyang, dumagas ka pa'y Umay ka, tapag meriendaon da ka. Ha? Ada kwartak apag meriendak. Ah. Jak pagtatakkunan kay pameriendam. Kukayo laeng kaninyaw. Tapno ang limbong tapanunot yaw. Na, Umay ka man dito, ita, agsasango tayo. Nasaya at taimbagam nga agsasango tayo, maray. Adaw, ti kayak ko ngay baga kada kayo kini banang, kuanang. anya ka di day tamaritoyang. Ay dinakawagan iti maray, banang. Tamanipod ita. Awan kumaray akas kada kayaw. Nay, apa yan? Anya ti basol may? Kan, anya ti kunam nga ibagam kada kami? Umuna, nagalas to galayaw. Kunak no kumari kayaw, ngamsan mat gayam. Ha? May kadwa, makasarili kayaw. Magkunaam. Gapwa pasandak ng imbothaus, awan pa nang isakit yo kanyak. Ay. Kaslada kayo lang tinalaing. Ha? Ang madan to mat altaw yaw. Day tagayam ti pagsaksakitan tinakam mo kada kami. Ti saan mi apanang ibutos ken ka? Amam Di Maria. nakawagan iti maray kunak malt. Adi saan? Amam to yan. Kas ken ni Marikwanang. Jak kayat ti mangibutos iti tao. Aday tala agchis-chis mes. Kan makikakaaruba ti aramiden na iti inaldaw. Ha? Kaslawan batay nga rabi dyan? Kan maysa. Balayon tupay kat di mo madalusan. Daytan tulakit din agserbe iti barangay. Ha? Daytan tulagaw awat iti honoraryum ti aramidam no bilang. Apa? Kunamla nalaing ka ba? Banang? Apay, sika, nalaing kaya. Anya ko matipaglaingam tuyang. Tila magdadaal iti padam a tao ti ammom. Alahos to daytan. Alakit din, maritoy. Ay di nakawagan iti maray kunak lang arudan. Anang? Di saan? Lala, ingkang arudan. Tamang ano agpipinungot tayo ditoy. Ingkan, tuyang. Ha? Talaga ngayon nakaon. Manipod ita. Aglilinipat kayawn. San kayawn apagan ano akumaray. Pulaan! Ha? Awan mapukaw kada kami. Wan nga rod Ha? Kagurgura kayo at tuwa. I hate you ever and ever and forever. Wah! Ay, Ay, kasanumat ngamin nga ibutos ko ni tuyang. Katkastamat ti ugali na. isumot. Awan apulos tinangibutos ken kuana. Tamoda ti ugali na. Ay, kontrabida no kuma iti pelikula. Ay natuyang, agyaman agtadda si daing ta. Nangalaamat nga iti mitlop. Inutang mo kinikwanang. Ada kwartak may gatang kaw. Kan saan kaw nga inutang? Kan kang runaan na. Sanak agumatang wano umutang kinibaak. Gimatangak ito sa balay.
Taya. Ala, manganta nga ro din, tadi. Talaga mabisina kon. Ay kukot lang dahil amit law batong. Ah, Ingka gumatang iti sidam. unay kantuyang. Aging ka di ita kat kaguranak pay laeng. Pistan apis. Papispesan kan topay. Ah. Ha? Kagorgora ka. Iso nga ingka gumatang iti sidam. Tasaan ka nga ikan. Kan agloto ka iti kalam nga inapaw. Juan! Mare, pautangan nak mampay lang itiin na po'y kan si daing. Bayadak tukin ka. Tanay, mabisina ko na yan. Bukudan mo't nituyang ko tayin luto na. Napisang ganyan na ito. Talaga kaguran nak nga aging gaita. Gaputadyak idi imbutos. Ala, unan. Tapno di mo mat ko na. Agyamanak. Tasyak sa ang kaakagura nga uray dinak imbutos. Iso nga ikan na kun iti kanak maray. Okay. Longganisa kan tinapa sa adan nateng nga ugot ti kamote. Wow. Kasta ti sidak. Ah. Kayat ma, Ay katuwan na, Juan. ala, agbayad ka lang iti 35 budget meal. Sige maray, ilistang pailaan. Nanatuyang! Papanam! Che! Don't talk to me! Talaga gumurgura ni Nanatuyang ah. Magsubsublimutan. Nana! Ay, Ose! Dentopolos mapunas tigurakkan ka. Talo tawan adi ka kasarsarita. Iso ajak kaya amakita ti panagrop-ropam. Ha? Anya ti basol ko? Gapot adinak imbutos iday. Iso nga, I hate you forever and ever. Ha? Ditakan! Anya ko man o, di nakasarita. Awan mo't mapukaw kanya. Nagsublimanan. Hay! Osay! Ah, Adda pa'y ibaga! Ha! Gumatangak man ita itinapintas akawus ka. Gumatangak itinapintas nga skirt kan blouse ka. Agraman sandal ka. Pakitak man dabanang kan kuwanang. Nana, anya tigatangan nyo? Gumatangak iti skirt anapintas. Detay color pink kan blouse color pink matlaang. Detay adda sabong-sabong na ha. Okay. Ay, miss. Adda ka di blouse yung, ha? Marituyang. Ha! Awan tiyam amok nga abnormal. Anya ti kunam. Kuha nana. Ay, bawal ti abnormal ditoy. Iji kayo gumatang. Ay, sa anak nga abnormal. Ay! Jak gatangan data skirt kan blouse. Nice! Sigay! Inakaw! Tanay! Ang mga numaakaranak iti kina abnormal na! Ay, sa anak nga abnormal. Sikat abnormal. Ay, miss. Pasensyakan Gumurgura nga binday dya atao kanyak. Karubak day jay. Ay, sorry nana. Kunaknupot na nga abnormal ka. Kasano ko mga abnormal ka. Kat napimpintas ka ngam dayjay abakat. Correct. At tuyon tayo natdaswil dom iti panagkabiti ta pari ba daw. Ay, agyaman paray. Ito Lunes, umay kan tumanay, karamid ka iti kulungan ti baboy kan manok. Ano ti paramid ko kan kaparay? Uwan paray, katagyaman ka. Sige, mapan kan pari ba daw, tapno makain na nakamay. Uwan paray, thank you manay. Na, awan pa'y naluto, mate. Mabisina kaun. Tuyang! Ayan ti makan! Anya ti bibiyang ko kan ka! Ha! Makam mo kay ti kanaw! Ay, salbag ka. Awan pa'y silbim nga asawa. Ang sinatan! Pumanaw kan diti balay! Sikate pumanaw! No di ka pa'y la pumanaw. Isako ka kat ibiting ka! Sikanto pa iti sakaw! Kasta gayam Ayan nantay sako ka talaga! Seryoso na sa ba daw ay irumwara kaw, inakaw!
Ay na, Kapitan, tulungan nak. Kamkamatan nak ni Badang. Isa ko nakanusan nak ibitaan. Itian niya ka, Pao. Riyan! Huwag ka dito! Asaytan, Kapitan. Ay, umanag ka, pare Badong. At dito ni Tuyang. Ay, sana marahil saan. Kumamang kamatlagayam ka na kami. Kunakman no kagura na kami. Kanjak kaya kinaramid mo kanyak itay agsapay dyan tiyandaan. Imbagam nga abnormala. Kat nangag dado a tao. Iso nga intel. Parwaran na sa tao. Ano? Parwaran! Kanjak kaya tiugali na. Imbabain na kita nila. Ala, rumor ka Tuyang. Sulbaran di parikot ba? Kundi parikot. Rumor ka na. Ay, tulungan na ka di. Salbag ka, Tuyang. Talaga gayang abanugan na ka. Ala, agawit ka. Umigan! Ay, saan? Diyak kayat. Ay, sige. Iyawid mo ni Tuyang paray. Sulbaran di parikot siya. Salbag ka? Kapita amok adidak lang denggan. Ken makauma kaya. No ada parikot siya. Saklat ang tito marayan nyo. Ha? Iso lang nga isaw ti problema yaw. Iso nga gawin kayo man. Ay, saan? Ay, mariba ng tulungan na ka di. Umigan! Yawid mo, pare Badong. Kan saan kayo nga agsub-sub lipay dito'y balay? Ay, saan? Diyak kayat ti sumurot kin ni Badang. Diyak kayat! Day takot ngamin na natoyang. Lipate mo ti eleksyon. Saan mo agasat ti mga bak iti kinakagawan? Ken agamiris ka, no apay nga awan nang ibutos ken ka. Di mo kumakagura dagiti tao iti aglawlaw mo. Gapo iti dida panangibutos ken ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labi na tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pucloy. Musika, Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Itay ka pa'y ngagkat-katawa, tuya. Anya ti kat-katawa maya. Ay na, ni Marikwanang. Apay ni Marikwanang. Anya ti nakakat-katawa ngay naramid na. Agkabawon. Ay na, di na amo ti agsuple. 200 ti presyo jay ginatang ka. 5 gasot ti kwarta. 300 kuma ti supply. Angam inikan nakit din iti upat agasaw tay. Anya. Ay na, nalugin iti sang agasaw. Agkabaw mga minaw. Ay kat insublim kuma aja sa ngagasot, tuya. Sanon, basol na mutlaang numalugay. Jaklat na nagtagtagarin asubra gayam di imbaryana. Ay, kukwa kon ayay sa ngagasal. Anya. Adto yan ti suklem kwarog. Yaman nak, nanakwanang. Nay, sobra mo timbaryam kanyak, nana. Ha? 8 pesos lang ti ginatang kao. 20 jay kwartak. 12 kumati baryak. Hindi ka nakmat iti 15. Aya. Aw, ato iti 3 pesos a sobra. Malugi ka ano kasta. Ay na, agyaman na kwarog. No daduma ngamin ka masubra at nagsuklay.
Sa bagay, at dalata pa nagkamali ako nata. Imbaglakit din ta nasingpat ka. Insublem ti sobra. Awanan yaman na. Sige, innakaon. Itay ka pa apo managnamit dito yung barangay, hol kagawad ko na. Oh. Apa, Wah! Ay, anyamatan. Ay, Ni, apa masikuran ka? Uy, asus, nagsabat pa yan dagiti nag-atidog akiday mo akas laki day tinwang. itay pa sa pulag ti bulpen ko. Ha? Jak mo amo tinangi kabila ko. Bulpin unli? Why? Wahi. Ikang ka iti baro bulpin ba? Siyak ni masikuran kita mangkit-kita ka. Ay, unay ka. Why? Na, Managlilipat ka talagan. Adon ti malipatak. ay talaga akas ta kagawad. Bumakit nga ron na taon no lumakay. Ay, wag nga rod. Uy, Ikakalangan iti bulpin mau. Di mo sa pulan di bulpin mau. Why na? Ha? oh, apay kapitan. Na, Ni, ay sus! apay ngagkatawa ka ngay. Anyagkat katawaam. Nakitak di sa pulan abulpain. Sa dinaw. Day taman day. Nakasabit di ta t-shirt mo. Ito! Ay, Diyos ka bulpinay. Dama ilagayam dito ibado ka nakasabait. Tila pagsuksuksukan day ta bulpin mo agabaw kan, mare. Huwag nga rod, kapitan. Uray siyak, makaisa makiti pa nagkabaw kon, kapitan. Bayada kung di utang ko hindi na minsan nga aldaw kagawad. How much amen? Mabit lang, kapitan. Takita ak tay notebook kapag ilislista ak. Ay, bayadak amin na naman Tani kababain mo, no, agbayag ti utang ko. Dahil jay tumot ngamin abanang. Nagado nga ipagpagatang na. Manaw. Jak mo masarakan tinagan mo dito listaan ti utang ay. Anya? Unay kamitin. Jak sama in lista dagiti inutang mo, kapitan. Yay, kasan mo nga ro day takagawan. Sapay nagado jay inutang ko idi na minsan nga aldaw. Malagip mo ka di pa dagiti inutang mo, kapitan. Ay, jak malagip agure ka. Jak malagip amin. Tila ang malagip ko kat cuticle remover. Paghulor iti buok, dagom, sinuled, supot ti ice, agas ti sakit ti ulo, awan malagip ko na. Awan malagip kun. Ay. Ganyan. Pasol ko mo laang na ito'y kapitan. Jak mga mininlista tayo utang maun. Ay, malugi akon ano di mo malagip. Jesus, pasensyakan ata nagpatinggamot di tanti lagip ko. Ay, Ang tap no di ka malugay, bayadak ginalagip ka. Kad no malagip mo to, pajida to mga utang ka. Di bayadak. ay na, agyaman na kapitan. Di bariyak ngay marikwanang. Anya barya nga ibagbagamay. Intad ko magkangkatay baryam. Awan pa'y mo tinyawat mo kanya. Sa nga gasaut di kwarta. 50 pesos di ginatangkaw. Intad ko matay 50. Ay na, uray ka utak ti bulsak maray. Talagang awan tinted mo. Aw, talagang awan. Anya, Ay talagang agkabaw kan marikwanang. Awan mo't talaga ti inyawat mo kanya. kaslay niyawat ko matitay. No talaga nga inyawat mo kanya. O di adda ko ma. Kinaot ko matan ti bulsak ng awan mag. Sige. Na ito ti 50 pesos. Awata mo. Ay! Yahay! Anya man ang tikat katawaan to yan. Ay na, agnanayon ko man nga kabaw ni Marikwanang. Na, apay ka di manay. Libray di ginatang ko asidaon tay-tay. Imbagak laang adi na pa intadye bariyak, namati mo tan. Ha?
Kinapudno na ba daw? Nayawat na ti baryak. Nagulbudak laeng adi na pa'y naitod. Ay, madiday ta nga aramid tuyang. Luklukwam ni Marikwanang. Ay nabadaw, no di mo aramatan tautak mo, mabisinan ka. Ngam luklukwam laeng, di pada mataaw. Sana nasaya day ta nga aramid mo, tuyang. Uray siya kinteng. At damat tan dagiti malipatak. Basta di malipatan nga asawam Ay, sika talaga. At dalaing dagiti banag ang malipatak. Gagangay iti bumaketan ako nada. Sa bagay. Nikagawat ko ng adun ti malipatan na. Di na pa yan inlista dagiti daddo mga utang ko. Ay, makaturturog ako ninteng. Kat maturog kan Basta saan nga gnanayon, kundi mo liplipatan ti agangas tapno saan ka amatay. Anya? Madanaganag. Ang mga numalipatan ti saan nga agangas dungaw. Jak pa mo't kaya ti mabalo Anya maninday ta nga ibagbagam. Kasano akton nga no awan ka itibiyag ko dungaw. Di na saysaya at no mataya kaon. Kaputawan ka mo'tla itibiyag kaon. Di awan ser-serbi itibiyag kaon. Sumardeng ka man. Sa anak pa'y amatay. Di tayo amo tibiyag dungaw. Ang mga no da ito yung timaudi arabi nga kaidata. Anya? So nga arakupan ka itinairot. Pinakarakupan itinairot. Nandiyak makaangas. Aw, anya ti sapsapulam di ta, nanakwanang. Jay listahan man ti pautang ko, kwarog. Anya? Ay saus, nalipatan manain. Ay, wang nga rod. Anya nga tan ti mapaspasamak kanyak. Kasanon ngay dagiti nakautanggan ka, no di mon mabirukan ti listaam. Malugi akon. Iso nga isarakon ti tersena. Ha? Ay, sana. Patsak amalagip mong tumot lang, no sa dino tinang ikabilam iti listaam. Ay, sapay la kumaa. Sapay nagado ti pautang ka. Jak malagip amin na pinautangan. Hanggang, naitapuak ti tricycle ko iti irigasyon. Unay mo tinapasamakan kan? Itaray da ka na di ospital. Sana nang kail, awan mat donor ka. Anya? Naidiritsok lang ti tricycle iti irigasyon. Linisyak ngamin di aso ang nagbalase. Kunak no natay kan imbag ata da nakakita kan ka, na itapwak ka iti irigasyon. Nakaprino akmat. Nagikis-ikis lang ti tricycle ka. Malala, gawin tayo nga roden. Saan na balay? Tanay isang at tayo ti tricycle manipod di ta irigasyon. Unang kail, tingkyaw ka dagiti timulaw. Ay! Wow, anya ti katawam na natuyang. Tipan nakadisgrasyam Imbag ta saan ka anatay? Napay nga rod akatawan anak ngay. Nadisgrasya ak lang arudain. Ay nakwarog, sabali siguro ti pampanunutom. Iso na disgrasya ka. Anya? At dapay dugol mo, di tamuging mau. Ay! Unay kamutain. Katawan nakit-dain. Sa narumbang akasta ti ramidam. Ay na, imbag lakit din tawan tinaira na pasahiros mau. Tanuad da, nalabit na disgrasya mo. Napay nga rod akas lamaragsakan ka. Sana kasta mapasamak tumatlakan ka. Makita. Ni Marikwanang agkabaw. Ni kwarog na disgrasya. Ay sus, sandang aramatan ti utak da. At dayta ka manin ako na, tuyang. Hey! Sana perfecto ti tao. Adda pa nagkamali na. Adala amin dayta. Awan kit di ti panunot da. Sandang aramatan. Ay, sumartin ka man dita, tuyang. Saan ka nga kamkamalay? Hay, badaw, sakbay nga daramide. Panunutak pa'y nga umuna. Tapno sa anak nga agkamalay. Daytoy may titandaanam, tuyang. Saan mo akatawaan ti kamali ti sa balya tao? Gapot at damay panagkamalay mo.
Saan arubang aday tatipan panunutam kagawad? Awadan ati asidag apagatangan minwag saraka. Ay, Ay. maluglogi ak mga medan, Kapitan. Jak meten makita dagiti listahan ti pautang ko. Maguray katag panunutak, no niya tirumbang nga aramidam. Sapay nagrigat tag panunot, no mabisin ka. Saan nga kurit ti panunot? Oray saan kan ngagpanunot, Kapitan? Ha? Nalugi ka talaga. Isungag sarakon. Kanayon ko pa'y amalipatan nga itad ti barya ni Marituyang. No gumatang. Ay, mabit lang. Madaman nga kurkurit ti panunot ka. Ay, amukon! Hey! Ha? Kapitan? Yasidag mo talapayag mo tayo rasaas ko kan kakagawad. Uwan, Kapitan. Ha? Ay, huwag ngagpaisaw! Sige, mayata kitimbagam, Kapitan! Maray, gumatangak man. Anyat gatangam. Sabon na paglaba, kan sabon na pagdigaws. Anya pay. Tinapay kan kapay. Ikanak pay iti palaman. Sige, anya pay. Asukar, bitsain, paminta, kan syampaw. Sige, Maray. Mabitlaang atalag dagitigat gatangam. Sige, Maray. Ulawak ni Marikwanan. Kalpasan na, ibagak nga inted kong jay bayad ka. Amok nga ulaw day tataw. Iso ariribok ag ti panunot na. Adto yan, Marituyang. 98 pesos sa amin dayta. Ay, uwan Maray. Sigay, suklian na kon iti dos. Nay, ape asuklian ka iti dos, kat di mo pa intad tibayan mo. Ay nainted kaun Marikwanang. Nasikil asa nga gasot jay inted kaw. Awan tintad mo kanyak. Ay na, adday ta ka manin ako nak Marikwanang. Simro manin ti kabaw mo. Ha? Sakbay nga imbagak ti gatangak, inted kun jay bayad kaw. Awang nga ron tinintad mo. Imposible madaytan. Apayan ako nam nga imposible ay Marikwanang. Mabit lang tabuyaan tati CCTV. No talaga nga daintad mo kanyak. Ha? Ada CCTV, Marikwanang. Ada, kagatgatang ko dayta CCTV. Ay, sublik lang ang tiginatan kaw. Ada pa'y gayang papanak. Ha? Mega, Saan ka nga umalis dito nagtakderam, nanatuyang? Kuwaraw. Apay asinabat na. Ay, panggap mo man ang alokwan ni kagawad ko na. Gaputa mong magkabawan, anya. Ha? Ay, Kapitan, ay, JJJ kwa. Anya kwa. Hala, buyaan tayo dyan CCTV. Lupod no, tibagbagan ni Marituya. Ay, pagkawanan na Marikwanang. Awanan kay tibain. Ang kumari tapay mga rod ng luklokwan naklaang. Ay, Kapitan. Gapo iti na ito yung aramid. Pagmultaan na ka. Kapitan. Kaputa malipatanan ni kagawad ko na. Isuk-suklin. Sambutan mo't alukway. My goodness. Angkay, saan pa yan sa ati aramid ni nanatuyang? Nuwad na madisgrasya, katkatawan na. Anya? Agam saan na bali? Amin amade nga inarabin na. Naskain. Amadusa ni Marituyang. Ay na, Kapitan. Pakawanan da kun... Ahanan na maulay. Tinaramid ka. Ay, madusa ka. Agnakam ka itan. Isil-sil ka. Ije kalabos kun karsil. Kain, agbayad ka pa itimulta. Sige, angkay. Usasak nga rodin titingad na. Ay, unay kan ayan na natuyang. No agaramid ka itisan anasayaat, saan mo't anasayaat ti mapasamak kan ka. Agmulta ka lang arudan, mabalod ka pa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang
bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanen nun ya bida tayo anay. Kapitan Enteng. Apay, anya manin ay Anya ti pagungungtam dita. Dagita ako kumarik kunamlan asino da kalaingan. Nay, saan mo nga ipalubos nga isudat ti kalaingan. Ha! Sika ti kalaingan tuyang. Wanmat talaga mat siya. Ngam dagita ako kumaray, kayat da, isudalaang ti agusar ijay gripaw. Ay, saan mabalin Gripo tayo amin dayta. Narod ni Maribanang laba-laba. Ni kumare makwana ngay. Ay nasakdo-asak daw. Jakman amo no anya launay ti saksakdoan na. Ket baak mo. Kayat mo asawain. Saan da ka pasublatay? Pasublatan dak. Ngam no siyak ti sumublat. Awanen ti danom. Anya. No naibusen ti danom, sadak to pasublatan. Agasam ngay detang aramid da. Ha! Nagalas! Ay laba kamit alabadungaw. Di mo pa'y kaya, tapno ka na yun analinis ti badom amapan ije barangay hall. Saan nga taa maibusan iti danom jay gripaw? Na, adumot ti danom. Napumpuno pa jay dramta. Agasam ta dita sumakdo da marituyang. Nakagawad ko nang. Sana bale, taadulat ta ti danom ta. Ay, aglagan kamot nga aglaba Tapno makalabamot dagiti daduma. Nagagetak nga rod nga aglaba nga inaldaw. Ito no ko na da nagriray. Asino kumamot nga iti agriray? Nalpas kagaya man naglaba, Maribanang. Wen, Maray, iso nga daak di Twitter senam. Tagin na naak man mat. No siya nalpasak mat na si Mac daw. Ay, agin na nata nga rudan Nay, itapay laang gayam amapan sumakdo ni Marituya. Nay, wen nga akpay sa. Sapay dua nagdadakkel atim bati isakdo na. Kabalan na nga tanga awitain. Kabailan na. Nay, Maray, apay ngay akas lakus kusilapan na ta. Akus kusilap, Wen, kita ama. Kasla kumagat ti panagkita na. Na. Hey, wen nga agpaysaw. Apay nga ka. Mabitla ang tapok kawak. Marituyan! Agsakdukan! Ha! Awanan ti danaom, inibusyawn. Anya ka na. Awang ka no ti danumay. Adda tuloy sa mo bagana, marikwanang. Ay, wen, adda. Kunana, inibusta ka no. Kasano nga inibusta jay danom, kat nagadumat ti kargana, adalat tamat danom iti gripaw. Sige, tapok kawak manan. Saan mi nga inibaws, Maray? Inibusyaw! Ne, pimanawan. Nagawid na saanan anagsak daw. Makaung-ungot mo't anagawid. Ay, sauce.
Kagura na tamanan, kan kaapa na ta. Ay, anya nga'y tibasol ta kang kuana. Kwaraw, Nay, apay na natuyang. ibagam kin ni antim ah. Nyantik abanang. Adda ka di pa'y sabaling antem amang ibibos iti danom ijay gripaw. Ibusan ni antik ti danom ijay gripaw? Kitwan, awanan ti mabati asakdot numapanak agsakdaw. Di ibagak nga rod kan kuana asaan na nga ibusain. Una, mangibati mo't tapno makasakdoak. Sige, tay bagak day ta kini antay. Wan, kan lumabas ka mo't dita tirsina ni Mari Kwanang. Ibagam mo't daytoy kun kwana. Anya ti bagak? Saan na kanayon nga sakdaw? Ngamain, agmay may samag, ibusin nakit din ti danom di tagripaw. Sige, mapanakaw na natuyang. Tay bagak ti imbagam kadakwada. Apay akas sa tibagbaga ni Marituyang kat adumot ti danom ti gripaw. Ibagbagak lang mati imbagana kagawad. Unay matikas dya pa nagsasaunan. Sige, mapanakaw. Di magasak laeng, tay danon ko ti imbagana. Ay, nagrigat matan ti maadda ni tikas dya klase ti kumare. Pudno ti kinunam inteng. Talaga nga adda agririri di tagripo. Kunak tumit. Makaung-ungat nga imbaga ni Kumari Tuyang asa anak nga aglablaba tama ibos kano ti danom. Idi pa lang amin abinagaan ka. Kagura na kami gayam kan ni Mari Kwanang. Angam di na idiretso ka na kami. Imbaga na paila ka ni Kwaraw. Ay am nga isula ang ti mapan sumakdo dita. Saan namat ako kwa? Ay uray. Asino nga min ayat akin kukwa iti day ta agripaw. Na. Una niya. Sino nga agpaisaw? Ay, inteng aya. Kapitan ka? Saan mo nga amaw? Ay, unay kalakit din aya. Damdamagam kanyak no asino ti makinko kwa iti dayta agripo paray. Wen paray. Speaking paray. Speaking? Daytoy kasangsangom malakay ti makinko kwa iti dayta. Na. Sika? Kitmo na. Hadapay ka di sa bali alakay kasangsangom. Aguri ka. Awat mate. Sika lang mate. Tangamin paray. Dayta daga nakapatakderan dayta agripaw. Ket dagamay kanituyang kaw. Aya. Kitmo na. Dayta nay, dayta mohon ang nagpatinggaan iti dagamay kanituyang kaw. Kaya't mo asawan. Nalawlawag pa ngam singising ti init pare. Bagi may kanituyang kaw dayta agripaw. Ay ket iso nakukwayo. Iso nga dakarbengan mi amang iparay iti asino man ang sumakdaw. Dengga maparay. Ay ket nasayaat Ta naibagam dayta. Aglaba ken agdigos dita agripaw bawal. Bawal? Naa. Isu bagbagaam dagiti nagpuposkol ti ropa da mapan aglablaba dita. Ura pa dagiti makisaksak daw. Ay malata nasayaat mo taimbagam. Tapno ammo meter aramidan mi paray. Tapno saan da kami akos kusilapan. Kukwa magayam da kabadong kan Marituyang day dya agripo, maray. Jay daga ang nakapatakdaran ti gripo, kukwa da mare. Ngam jay gripo, kukwa tayo amin. Rumbang la kumapagraranudan tayo, Wen nga rod, kasano kat saan mat gayam akayat da Marituyang kan paribadong nga ipausar. Ay, bukbuko dandamatan. Ay, bye-bye antayo na, no kas jay ti kayat da. Wen amaray, narigat na da kaapa na. Tuyang. Awanan, ti kay nagaw ta dita agripaw. Apay nga awan. Binaga ako ni da. Saan da na sumakdaw kinaglaba dita. Nasayaat mo, tadyak kayat no adda ka innagaw ka. Kunak ako kwata dayta agripaw. Kukwata aya? Kitwin may. Aywan! Kukwata! Iso asaan ta arumbang nga ipausar. Talaga saan?
Uray ka ni kumpare ka kapitan. Saan na mabalin nga usaray? Uray pa'y dagiti ko kumaray. Saan da mabalay nga usarang? Way, duwata lang amang usar. Una, No, da sa bali ang makita mga agusar. Ungtam. saan lang nga ungag? Pagsasawak pa'y kit di Ada problema kang kal. Na, anya man din dayta? Awan da no may jay balay ikaw. Ha? Natsanan jay gripaw. Na. Kasalungay daytan. Umayak man makisakdo dito balay yaw. Ay, agpapada tayo iti parikot. Ha? Apay ang kail? Awan matladan no mi gripo may. Nagkasanungay ng kail. Ha? Papanan ni pari ba dong? Nakaigamat ititimba. Na. Ay, mapansumakdo. Ijay gripo dati pagsakduan na. Ay, win. Kaya't naasawain, adote danom ijay gripo da. Anya nga tanong makisakdo tayo iti gripo da. Ay, padasin ta nga ibaga. Sige, iturturad ka. Tatabatang. Saan mon nga ituloy ti bagam ko araw? Tamukon ti bagam. Ha? Kasano nga maum? Kit nakaigam kagayam ititimba. Ayaw na niya. Mabalin ka diti makisakdo di gripo yaw. At da ka din pinalubusan may, asumakdo di gripo may. Siyak pa'y laang. Ay awan. Uray si ka. Saan da ka palubusan nga may sumakdaw dito gripo may. Dakas ka no ti agim imaut. Nagkuna. Nyangkel kaw. Mangipatakder kayo mo't ti gripo yaw. Sana day ta makisaksak daw ti pagalistuan yaw. Ibagam day ta, kani Uncle Bao. Anya nga tano kasarita ta ni Marituyang amakisakdo tayo ijay gripo da. Ay, si kalatan ti makisarita kan kuana, Maray. May mayat no duwata. Sa bagay mo't kit di Masyan mat siguro ni Marituyang. Dayjay ni Marituyang. Aglablaba iti paraangan da. Alam, Maray, mapanta iti ayan na kat kasarita ta. Umisam ta sumungad, Maray. Nakaisumakmutan, Marikwanang. Naynayunang pa'y taisam mo Sige man laangan. Apay, anya ti masapulya? Imbagman ta nakita na ka. Ngaglablaba dito'y paraangan niyo, Marituyang. Siyempre, nadugayam ti danom di gripo ma. Kwa, Maray, da kami ka ni Marikwanag, naurnungan ti lalabaan me. Taawan nga min danom apaglaba me. Kahit anya ito. May ko maipakada Ay, jak kayat! Nakilaba kami. Jak nga rod kayat! Uray italaang, Maray. Tanday, nagrugitan dagiti bado ni Inteng. Ay, saan amabalain? Uray italaang, saan latta amabalain? Ha? Agawid tangarudan, Marikwanang. Nala, agawid tan. Talaga, sana mabalain, Maray. Saan amabalain? Kain, saan amabaliwan ti pangedeng ka? Oray pa'y umisem-isem kayo dita. Nakisarita kami kan ni Marituyang. Ano mabalain, palubusan da kami nga aglaba, ijay gripo da. Kasta. Ay, ngam di namutlat ta kayat. Bayam kami ng data, laba-laba dyan. Adula amin data. Anya nga adula amin, kat narugitan dagiti badom. Ano ko ma? Ay na, anya nga rod ti usaram. Ay, Inteng, masapol nga agtitinulong tayo amang ipatakder iti gripo. Ayun, anya. Mangayab ka iti kadwam, tamang ipatakder tayo. Tapno at damot danum tayo Mun! Anya ngay day tar aramidin niyaw nga gulitan. Anya day ito araramidan tan kwarong. Ha? Ay? Nalipatan mi matanon niya dito aramidan may.
Ay, gripo gayam. Ay, agbanbanog kayo lang. Kitnuawan ti danom di tabanda. Ay, ada. Sumungbat ka man ako, raw. Adda. Awan, kung naktumad ka na kayaw. Iso ngay sardeng yaw, dahi tangar aramidin yaw. Anya ngay ko, raw. Isardeng tan. Saan tangay sardeng ang kail? Ay, mabanog kayo lang Isardeng tan. Saan? Addan tulat tamadanon ta adanaw. Di mo patpat yan ti bagbagan ni Tata Badaw. Adda tinakali yung adanom ko araw. Nawan pa'y nga raw. Kahit kasanaw daytan. Saan kami asumardang kini Uncle Kao? Ay, adan tulat ta. Di mi patyan ti bagbagan ni Tata Badaw. Ngawan danom ije abanda. Amom, dahil ka ba daw? No sa nga pulo ti imbagana. May salaang tipod now. Ay, pulos nga awan ti pudnaw. Ay, kunak no adda may isa. Awan! Iso asan kayo apapekto kang kwana? Saan nyo apatpatyan dagiti bagbagana? Badaw, anya di kalkal yun da kapitan kan ko raw. Gripo ka na. Unak may tasaysayangan da lang yung oras da. Tawan danom iti abanda. Anya nga awan. Talaga may ngawan. Ha, dahi ti gripo ta tinaawanan iti danaw. Anya? Ay, itila sa sawang mito yan. Pudnaw! Kita amnay, tapno mamati ka. Ay, di nakman ang awan iti kasta tuyang. Adon ti danom ti kinali da kapitan kan kuwarog agripaw. Wen nga rod, Maray. Uray agmalmalumtan nga aglaba, saan maibos ti danaw? Kan awan ti mangipare, tada tayon takin kukwa. Kukumaray! Mabaling ti makisa daw. Na, jay gripo yo kan ni kapadong ngay maray. Ay nanatyanan mo tin, Maray. Awanan ti agtid-tid apulaws. Maribanang, palubusan ta kading agsakdo ni Marituyang. Ide, pinaidaman na ta, Marikwanang. Uray nagpakpakaasi ta. Ita, umay makisak daw. Ay, kud. Kasyan talatan amaray. Tanay kita tarupa na. Kasla pimpiman. Kasyanda ka di ako kumaray. Naamiris kaw asaan anasaya at tiimot atao. Nasaya at mad ta nakaamiris ka, Marituyang. Sige man laangan, kaasyanda ka. Sige, agsakdukan, maray. Yes! Thank you, kukumaray! Ay, nanatoyang! Saan nga amin nagundaway kat addaan ka? Iso asaan mo nga imutan, dagiti ka barangayam. Nasaysaya at lata tinaparabor akaaruba. Ala, sige! Datan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan ng
yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Itay ka pa'y ngagkat-katawa, tuya. Anya tikat katawa maya. Ay na, ni Marikwanang. Apay ni Mari Kwanang. Anya tinakakat-katawa ngay naramid na. Agkabawon. Ay na, di na amo ti agsuple. 200 ti presyo jay ginatang kaw. 5 gasot ti kwarta. 300 kuma ti supply. Angam inikan nakit din iti upat agasaw tay. Anya. Ay na, nalugin iti sang agasaw. Agkabaw mga minaw. Ay kat insublim kumaa di sa ngagasot, tuya. Sanon, basol na mutlaang numalugay. Jaklat na nagtagtagarin a sobragayam di imbaryana. Ay, kukwa kon ayay sa ngagasal. Anya. Adto yan ti suklem kwarog. Yaman nak, nanakwanang. Nay, sobra mo timbaryam kanyak, nana. Ha? 8 pesos lang ti ginatang kaw. 20 jay kwartak. 12 kumati baryak. Hindi ka nakmat iti 15. Aya. Aw, at iti 3 pesos a sobra. Malugi ka ano kasta. Ay na, agyaman na kwarog. No daduma ngamin ka masubra ak tagsuklay. Sa bagay, at dalata pa nagkamali ako nata. Imbaglakit din ta nasingpet ka. Insublim ti sobra. Awanan yaman na. Sige, innakaon. Itay ka pa'y apo managnamit dito yung barangay, hul kagawad ko na. Oh. Apa, Wah! Ay, anyamit tan. Ay, Ne, apa masikuran ka? Uy, asus, nagsabat pa yan dagiti nagatidog akiday mo akas laki day tinwang. itay pa sa pulag ti bulpen kaw. Ha? Jak mo amo tinangi kabila kaw. Bulpin unli? Why? Wahi. Ikang ka iti baro bulpin ba? Siyak ni masikuran ka namang kita ka. Ay, unay ka. Why? Na. Managlilipat ka talagan. Adon ti malipatak. Ay, talaga akas ta, kagawad. Bumakit nga ron na taon no lumakay. Ay, wag nga raod. Uy, Ikakalangan iti bulpin mau. Di mo sa pulan di bulpin mau. Why na? Ha? oh, apay kapitan. Na. Ni, Ay, sus! apay ngagkatawa ka ngay. Anyat katawaam. Nakitak di sa pulan abulpain. Sa dinaw. Day taman day. Nakasabit di ta t-shirt mo. Ito! Ay, just kabulpinay. Dama ilagayam dito imado ka nakasabit. Tila pagsuksuksukan day ta bulpin mo agabaw kan, mare. Huwag nga ron, kapitan. Oray siyak, makaisa makiti pa nagkabaw kon, kapitan. Bayada kung di utang ko hindi na minsan nga aldaw kagawad. How much amen? Mabit lang, kapitan. Takita ak tay notebook kapag ilislista ak. Ay. Bayadak amin na naman tani kababain mo no agbayag ti utang ko. Dahil tumot ngamin abanang. Nagado nga ipagpagatag na. Manaw. Jak mo masarakan tinagan mo dito listaan ti utang ay. Anya? Ay unay kamitin. Jak sama in lista dagiti inutang mo, kapitan. Yay. Kasan mo nga ro day ta kagawan. Sapay nagado jay inutang ko idi na minsan nga aldaw. Malagip mo ka di pa dagiti inutang mo, kapitan? Ay, jak malagip Agure ka. Jak malagip amin. Tila ang malagip ko kat cuticle remover. Paghulor iti buok. Dagom. Sinuled. Supot ti ice. Agas ti sakit ti ulo. Awan malagip ko na. Awan malagip kun.
Ay. Ay, yan. Pasol ko malaang daytoy kapitan. Ay, na. Jak mga mininlista tayo utang maun. Ay, malugi akon ano di mo malagip. Jesus, pasensya kan ata nagpating gamot di tanti lagip ko. Ay, Ang tap no di ka malugay, bayadak di nalagip ka. Kad no malagip mo to, pa di dato mga utang ka. Di bayadak. ay na, agyaman na kapitan. Di bariyak nga'y marikwanang. Anya baryang ay bagbagamay. Intad ko magkang katay baryam. Awan pa'y mo tinyawat mo kanya. Sangaga south di kwarta. 50 pesos di ginatangkaw. Intad ko matay 50. Ay na, uray ka utak ti bulsak maray. Talagang awan tinted mo. Aha. Aw, talagang awan. Anya, Ay talagang agkabaw kan marikwanang. Awan mo't talaga ti inyawat mo kanya. kaslay niyawat ko matitay. No talaga nga inyawat mo kanya. O di adda ko ma. Kinaot ko matan ti bulsak ng awan mag. Sige. Na ito ti 50 pesos. Awata mo. Ay! Ay! Anya man ang tikat katawaan to yan. Ay na, agnanayon ko man nga kabaw ni Marikwanang. Na, apay ka di manay. Libray di ginatang ko asidaon taitay. Imbagak laeng adi na pa intadye bariyak na mati matay. Ha? Kinapudno na ba daw? Nayawat na ti bariyak. Nagulbudak laeng adi na pa'y naitod. Ay, madiday ta nga aramid to yan. Luklukwam ni Marikwanang. Ay na ba daw? No di mo aramatan tautak mo. Mabisinan ka. Ngam luklukwam laeng, di pada mataaw. Sana nasaya day ta nga aramid mo, tuyang. Uray siya kinteng. At damit tan dagiti malipatak. Basta di nakmalipatan nga asawam Ay, sika talaga. At dalaing dagiti banag ang malipatak. Gagangay iti bumaketan ako nada. Sa bagay. Nikagawat ko nang adun ti malipatan na. Di na pa yan inlista dagiti daddo mga utang ko. Ay, makaturturog ako ninteng. Kat maturog kan Basta saan nga agnanayon. Kundi mo liplipatan ti agangas tapno saan ka amatay. Anya! Madanagan ang mga numalipatan ti saan nga agangas dungaw. Jak pa mo't kaya ti mabalo Anya maninday ta nga ibagbagam. Kasano akton nga no awan ka itibiyag ko dungaw. Di nasaysaya at no mataya kaon. Kaputawan ka mo't la itibiyag ka. Di awan ser-serbi itibiyag ka. Ay, sumardeng ka man. Sa anak pa'y amatay. Di tayo amo tibiyag dungo. Ang mga no da ito yung timaudi arabi nga kaidata. Anya? So nga arakupan ka itinairot. Ay, pinakarakupan itinairot. Diyak makaangas. Aw, anya ti sapsapulam di ta, nanakwanang. Jay listahan man ti pautang ko, kwarog. Anya? Ay saus, nalipatan manain. Ay, huwag nga rod. Anya nga tan ti mapaspasamak kanya. Kasanon ngay dagiti nakautanggan ka, no di mon mabirukan ti listaam. Malugi akon. Iso nga isarakon ti tersena. Ha? Ay, sana. Patsak amalagip mong tumot lang, no sa dino tinangi kabilam iti listaam. Ay, sapay la kumaa. Sapay nagado ti pautang ka. Jak malagip amin na pinautangan. Hanggang, naitapuak ti tricycle ko iti irigasyon. Unay mo tinapasamakan kan? Itaray da kan iti ospital. Sana nang gail, awan mat donor ka. Anya? Naidiritsok lang ti tricycle iti irigasyon. Linisyak ngamin di aso ang nagbalase. Kunak no natay kan imbag ata da nakakita kan ka. Na itapwak ka iti irigasyon. Nakaprino akmat. Nagikis-ikis lang ti tricycle ka. Malala, gawin tayo nga roden. Saan na balay?
Tanay isang atayon ti tricycle ma, manipod di ta irigasyon. Unang kang, tingkyaw ka dagit titimulaw. Ay, Wow, ang tikat katawam na natuyang. ti pan nakadisgrasyam Imbag ta saan ka anatay? Napay nga rod akatawaan anak ngay. Nadisgrasya ak lang arudain. Ay nakwarog sa bali siguro ti pampanunutom. Iso na disgrasya ka. Anya? At dapay dugol mo di tamuging mau. Ay! Unay kamutain. Katawaan na kitdain. Sa narumbang akasta ti aramidam. Ay na, imbag lakit din tawan tinaira na pasahiros mau. Tanuad da, nalabit na disgrasya mo. Napay nga rod akas lamaragsakan ka. Sana kasta mapasamak tumutlakan ka. Makitam. Ni Marijuanang agkabaw. Ni kwarog na disgrasya. Ay sus, sandang aramaton ti utak da. At dayta ka manin ako na, tuyang. Hey! Sana perfecto ti tao. Adda pa nagkamali na. Adala amin dayta. Awan kit di ti panunot da. Sandang aramatan. Ay, sumartin ka man dita, tuyang. Saan ka nga, kamkamalay. Hay, badaw, sakbay nga daramida. Panunutak pa'y nga umuna. Tapno sa anak nga agkamalay. Daytoy may titandaanam, tuyang. Saan mo akatawaan ti kamali ti sa balya tao? Gapot at damay panagkamalay mo. Saan arumbang aday tatipan panunutam kagawad? Awadan ati asidag apagatangan minwag saraka. Ay. Maluglogi ak mga medan, Kapitan. Diyak matan makita dagiti listahan ti pautang ka. Maguray katag panunutak, no niya ti rumbang nga aramidam. Sapay nagrigat tag panunot, no mabisin ka. Saan nga kurit ti panunot? Oray saan kan ngagpanunot, Kapitan? Ah. Nalugyak ka talaga. Isungag sarakon. Kanayon ko pa'y amalipatan nga itad ti barya ni Marituyang. No gumatang. Ay, mabiit lang. Madaman nga kurkurit ti panunot ka. Ay, amukon! Hey! Kapitan? Yasidag mo talapayag mo tayara sa askukan ka kagawad. Uwan, Kapitan. Ay, huwag ngagpaisaw! Sige, mayatak itimbagam, Kapitan! Aray, gumatangak man. Anyat gatangam. Sabon na paglaba, kan sabon na pagdigaws. Anya pay. Tinapay kan kapay. Ikanak pay iti palaman. Sige, anya pay. Asukar, bitsain, paminta, kan syampaw. Sige, Maray. Mabitlaang atalag dagitigat gatangam. Sige, Maray. Ulawak ni Marikwanan. Kalpasan na, ibagak nga intud kong jay bayad ka. Amok nga ulaw day tataw. Iso ariribok ag ti panunot na. Adto yan, Marituyang. 98 pesos sa amin dayta. Ay, uwan Maray. Sigay, suklian na kon iti dos. Nay, ape asuklian ka iti dos, kat di mo pa intad tibayan mo. Ay nainted kon Marikwanang. Nasikil asa nga gasot jay inted kaw. Awan tintad mo kanyak. Ay na, adday ta ka manin ako nak Marikwanang. Simro manin ti kabaw mo. Ha? Sakbay nga imbagak ti gatangak, inted kun jay bayad kaw. Awang nga ron tinintad mo. Imposible madaytan. Apayan ako nam nga imposible ay Marikwanang. Mabit lang tabuyaan tati CCTV. No talaga nga daintad mo kanyak. Ha? Ada CCTV, Marikwanang? Ada, kagatgatang ko day ta CCTV. Ay, sublik lang ang tiginatan ko. Ada pa'y gayang papanak. Mega, Saan nga umalis dito nagtakderam na natuyang. Kuwaraw. Apay asinabat na. Ay,
Panggap mo man ang alokwan ni kagawad ko na, gaputa mong magkabawan, anya. Ha? Ha? Kapitan, kwa. Anya ko ah. Ala, buyaan tayo dyan CCTV. Lupod no, tibagbagan ni Marituya. Ay, pakawanan nak marikwanang. Awanan kay tibain. Ang kumari tapay mangarod ng luklokwan naklaang. Ay, kapitan. Gapo iti da ito yung aramid ha. Pagmultaan na ka. Kapitan. Kaputa malipatanan ni kagawad ko na isuksuklin. Sambutan mat alukway. My goodness. Uncle, saan pa yan sa yati aramid ni Nana Tuyang? Nuwad na madisgrasya, katkatawan na. Anya? Agam saan na bali? Amin amade nga inarabin na. Naskain. Amadusa ni Martuyang. Ay na, kapitan. Pakawanan da kun. Ahanan na maulay. Tinaramid ka. Ay, madusa ka. Agnakam ka itan. Isil-sil ka. Ije kalabos kun karsil. Kain, agbayad ka pa itimulta. Sige, Uncle. Usasak nga rodin titingad na. Ay, unay kan ayan na natuyang. No agaramid ka itisan anasayaat, saan mo't anasayaat ti mapasamak kan ka. Agmulta ka lang arudan, mabalod ka pa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolieser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Anay ka, anay. Anay. Sige. Ikanak iti kwarta si Kalakay. Anay. Ay naaw ang kwartag burdagaol. No kasta nga rod, bugbugan ka. Ay, sige. Itod ko ti kwartak. Alaha mo, basta di nakdangran. Kasta! Rumbang akabutang nak. Takagap-gapok ije pagbaludan. Maray, nadamag mo di agwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo. Nagadumot agwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo, Mare. Ay na, nakarwar ka no jay balod at taga ijay purukmay. Ni Burdagaul, kat adda dinanog-danog na alakay. Ni ngay lakay kusmay. Nakarwaran ni Burdagol? Wan ka na umaray. Kano nagado ti pinatay dayjay? Ay, sus, makapanirbeos. Ay, tiyak kumakayatan ti rumwar ijay balay may maray. Kat, apay nga rod arimwar kalata. Inturturad ko takasapulan. Aya, kasapulan nga umayak umutang maray. Ay nadarasam, pautangan na kaun, tamangan no umay ni Burdagaul. Apuraan nak kat pampanunot at pailaang no pautangan ka wano saan. Ay namaray, saan kan nga agpanunot? Ay umayan ni Burdagaul, kaya't na numapatay na! Nasken nga galerto kayo atanawd. Apay, Kapitan. Nakarwaran iti pagbaludan ni Burdagaul.
Ha? Nakarwar ka no. Nakarwaran jay nagado ti pinatay na. Ay sus, nakabut-butang-butan. Papayakas taon na tinervyos mo, Chip. Pumatay day jay. Anya? Ay, pudno ti imbagan ni Kwaraw. Ay, nakabut-butang nga ron Ay, mabuti nga kon. Sana balay? Natuturad tayo matatanaw sa na ya. Sige lang tinamurod, Chip. Nakabut-butang. Saan kayo kadi anatunayb? Saan? Saan? Wan? Agpapahada tayo gahiyam. Anya tinagpapadaan yaw? Kuang kail. Kunak anaturadak. Saan gayam? Mabuti nga gayam. Ay, agpada ta, Chip. Iswa ka na yung tanga kadwa. May saladanog ko kan ni Bordagaol. Maturog adagos Katno ado ti pinatay day jay. Nay, apay ko na mabuti nga tuyang. Mapadasan na lang dahil left and right ko akit. Tumarayan adagos. Unay katalastog mo, madam. Ay na, tuyang. Ibagakin ka. Awan na pulos, makaabak kanyak no din nanugat di pagsasaritaan. Ha? Badong, ni Burdagol jay lumabas dito balay. Ay, tuyang. Irekop mo na gititawakin rin daw. Tapay? Karatalyaw dito ni Burdagol, tuyang. Aglimang ta. Maray, apay ang nagsapa kamot na namang recap. Ay, mabuti nga ka ni Bordagol, Mari Banang. Apay, umay nakabutbut nga dito tersenap. Kano ka na yun na lumabas dito Ay, amang ano dadaulan na dagiti lakaw. Nagngato pa'y latisingising ni Apo Init. Mang recap kamutan. Ay nasaysaya at ay makasigurado. Ay, ala, pautangan nak nga rudan, sakbay amang recap ka. Ay, unay mo tantikas to Ni Mari Tuyang, may umutang. Sika umay kamot umutang. Sus, umayon di Bordagol, Mare. Ayan na. Ay, asidugan, iso apa utangan na kung tagawid ako. Ay, sige, mabitlaan nga ron. Apay nga glamlamang ka? Nakabut-butang. Anya ti kabutang maya? Limabas ita dito para daan ni Bordagaol. Naglalamang kam amin at tricycle driver. Nagtatakarot kayaw? Nakabut-butang tilangan na, Chip. Makita mo lang ma. Agnervyos ka, ha? Sana ka mabutang. Chip. Apay nga nagtatakal ti Tilmon Mau? Aglamang ako. Ha? Oy, usip! Ha? Apay nga ta? Dakdakal nga agpaisong nga mitisyak. Bordagaol. Abay. Ay, sana siya tibot-bot na. Nalastog ka. Ops! Bagta nakalisyak. Nalisyam gam ti danog ko. Ops! Nalisyak manain. Naglai nga kaglisi ko namsa. O sige, danugan nakpay talisyak manain. Sige, agu makadumanaw. Nayaban na kuma. Ha? Masangok pa'y ayati agayam. Kat addan iti sangwanak ni Burdagaol. Kat dinanog mo kuma Mumata sa anak analay nga dumanaw. Anya nga ti paglaingam. Agli silang ti paglaingak. Anya. Uray danog-danugan na. Malis siya klat na, tatabadaw. Sige man nga raw. Ops! Kunak tumit kan ka. Nalisyam nga agpaiso Lumabas ko man ni Bordagol. Dito ayan ta. Abay, danugan. Una. Ay, di nakbot-bot nga ni Bordagol. Tadyak kabutay. Aha! Sudet ang tatabadaw. Umayain. Sige! Umasidag ka! Umasidag na talagan. Siyak, dentilo lukwaman. Nadano ko kwarawg. Sakmat itap. Ha? Ay, sos! Apay nga tatabadaw. Di mo matlinis yan titanog na. Kat agtay-tayak kamot na kaslakampusaw. Ay nainteng. Agnir-nervyos dagiti kabaranggayan tayo gapu iti dayjay a Bordagol. Uwan nga ron. Ay, pura siya. Kahit may sursurutak nga agnervyos. Asino nga iti saan nga agnirvyos? Lumabas laang. Aglemengan dagiti tao. Ay na,
Ura siya nga ron kaya't ko titumaray. Ay, si kapay kit din a kapitan ti tumaray. Kaya't mo, amaamuan dagiti ka baranggayam at akrot ka. Saan ah? Ay, disiplina am nga minday di abordagol Tapno di nabutbut nga dagiti ka baranggayan tayo. Kas itay, dinanog na kano ni Pari Badong. Saan na nakalisay, isuan na ulaw. Diyak amo no nagsublen ti puot na. Ay, paray. Mabigbig nakpay. Ha? Burdagol, kaya't mo ta danugan ka. Ay, saan asak ni Burdagol? Ni kumpare mga inting day tao. Ha? Ayun gaya. Ay, pasensya ka na pare. Medyo nakusnaw ti panagkitak. Pagkay saan tayo day di Burdagol? Tapno saan na tayo abut-butgan? Uwan man pare. Agin lalaing dito kabildatan. Kunamlan asino ang naturay. Awan ang kipagutangak ba daong? Apay nga awan. Nagsapa ng rikop ni Marikwanang tamabutang kanukin ni Burdagaw. Kita man ti perwisyo nga aramida ni Burdagaw. Ha? Talaga Ado, perwisyo. Umar kayo nga grunda, kweraw. Da kami lang, Angkal. Una. Si Kangay. Sakti kapitan pagrundaan da. Diyak nga rod makarwar, no saan ka akadwa. Nagtakrot kamutan. Kaduan da kami imutan, Angkal. Anya aya ti pagbut nga nyo launay. Hindi nga rod Burdagaw. Sapay rabi ka no ti kayat na nga irurwar. Lisyan na kayo. No talaga mo't lang nga naturod ka, Angkal. Kaduan na kami. Sige. Mayat nagkukuyog kayo nga agronda kadagiti tanod mo, kapitan. Wala tapno mas napigpig sa tipir sa may. Anya nga'y taramidan yun no masabat yun ni Burdagaol. Na, ado ang masabat mi, dahil pa'y mga Burdagaol. Kano'y di dinanog na kano ni Kabadong kat uray na nagtaya-taya. Sana mapasamak kanyak dahi ta kagawad. Nalaing kano ni Kwarog nga glise. Nimot Kabadong nalaing andumanaw. Si Kangay mo't kapitan, anyat paglaingam ngay. Nalaingak mat ako mugtar. Ay, nalaing kagayam ako mugtar. Nabayagan na. Itala nga, ma'am. Italaan na amwak. Ada magayam paglaingam, kapitan. Ada! Kasla ka siguro di action hero ako mugtaran niya. Nalalaingak pa ya. Agururok ni Kapitan. Ngaraut. Saan samot nga grunda. Angkal. Agring ka. Ayan ni Burdagol. Agring ka. Ayan ni Burdagol. Ha? Bimangon ka matlatan, Angkal. Ayan nga ron ni Burdagol. Awan ni Burdagaw. Ayan. Apay nga ron arining dak. Agrunda tayo. Maturog ka man. Ay ringin dak tayo no adaday siya Burdagol. Kasano ngay no awan? Di saan dak aringan. Naturog ka kanumot gayam idirabi inteng. Nagina na aklaeng. Ay, no agrunda, rumbang anakariing ka. Angkal! Apay! Islang nakabutan mo. Ni Burdagaw. Asina? Birbiro ka na ka ni Burdagaw. Burdagol? Apay ka no? Kaya't nakano makita no asino ti Kapitan di tao. Asino nga timpagam? Sika Anya? Talaga mo ta sika. Hindi pala ko maparipadong timbagam Taapay mo't ngay. Sukatakit na Ay, sangwan nyo day jay abordagol. Tanay, adamanan din ang randa. Malaksed kanila kay Kusmay. Nangagmutimbagan yan tay, Angkal. Ada nangag bakwaraw. Naglawag jay ko na ni Antay. Sangwan tayo kanon ni Burdagaw. Ikan nyo nga men, itipagnakman na. Inta na, Angkal. Sige. Alan mapan kayon. Saan nyo nga atrasan day jay abordagol. Sangwan nyo, tapno agnakaw. Kunamlan no asino kumarit karet. Kwait. Ito lang mo tikabalam nga ibaga. 1 plus 1. Equals 2. Naglaka. Tata ba daw? Nata kamin kini Angkal Kaw. May dakatulungan. Ay, nasayad may paray.
Talo tayo kontra may isa. O anya, umatras kan? Sino ti umuna dumanag? Isikan kwaro. Ha? Saklangan paray. Tagli sila ang tipaglaingan ni Kwaraw. Danungam nga rudan. Kunaking ka paray. Bullseye. Sakma. Sikamatan paray. Siyak. Una, ipakita mo tikinalaing mo ako mugtar. Ay, wudan niya. Sige hangkail, ipakitam ti kabalam. Hay! Kwaraw, talaga kadya na lang ako mugtar ng kalmaw. Kas makitam mate. Apay nga, ita nagababa mo tikugtar na. Kung nagkapsot pa. Ha? Sikalangan tataba daw. Ilip in right mo na danugain. Sige. Natumban! Agulay ka paray. Apay kastan ni Burdagaul. Saan mo't alumaban? Kan kaslag kakapsot. Mas dawak nga ron tataba daw. Kasta naman iti madanon da kayaw. Ada yung painom ko, Kwaraw. Ha? Nablangkaw, ti panunod na. Ha? Anya nga iti painom mau. Ay, Kapitan! No agkay kaysa kayo, agbaligi kayo. Ala, aksyonan nyo ti may papankin ni Burdagol. Sakbay nga umado ti madangran na. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.